iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri interinete kuri wa3.radio.voa.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook rwo VOA Radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'ubukangurambaga mu gukingiza abana indwara y'imbasa. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu mu kiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Radio yanyu ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbahe ikaze mwese nshuti banywanye nk'uko nari mbivuze mu kanya. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ubukangurambaga mu bijyanye no gukingiza abana indwara y'imbasa. Imbasa ni indwara yandura cyane iterwa na virusi ifata abana hanini bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Iyo virusi yandura iva ku muntu ijya ku wundi binyuze mu musarane cyangwa se iciye mu kanwa, rimwe na rimwe igaca mu buryo busanzwe nko mu mazi no mu biribwa, kandi iyo virusi yororokera mu mara aho ishobora kwihisha ikaba yanatera ubumuga. Mu 1988 inama rusange y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima yemeje umwanzuro wo kurandura indwara y'imbasa ku isi. Za guverinoma zifata gahunda yo guhagurukira iyo ndwara kugeza ziranduye. Uburwayi bw'imbasa bwaragabanutse ku gipimo cya 99% kuva mu 1988 kuva ku barwayi ibihumbi 350 ku kigereranyo mu bihugu birenga 125. Iyo ndwara yari yarabayemo icyorezo kugeza hatangajwe abarwayi 125 mu mwaka wa 2019. Nubwo iyo ndwara y'imbasa yagabanutse, abashinzwe ubuzima bakomeje kuba maso kugira ngo itabaca muri humye. Niyo mpamvu habaho igihe cy'ubukangurambaga mu bijyanye no gukingira iyi ndwara. Nibyo rero uyu munsi tuza kugarukaho. Twabatumiriye Madame Grace Kabanyana, ashinzwe ibarurishamibare mu byerekeye ikingira ry'abantu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Mbabarire ku ijwi ryanjye. Akurikirana rero ibijyanye no gupima indwara ndetse no kuzikumira muri iryo mu shami rishinzwe iby'ikingira ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Muri iki kiganiro kandi turaba turi kumwe na Madame Ines Itanga, ashinzwe gukurikirana iby'indwara harimo n'izikingirwa mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ni mu Rwanda. N'abatsindiye rero reka twakire abatumirwa bacu, mpereye kuri Madame Grace Kabanyana. Uraho neza, urakomeye? Uraho neza. Ngushimiye cyane uyu mwanya ufashe kugira ngo uganire n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika ndetse na radio ijwi ry'Amerika ubwayo. Murakoze cyane. Ines Itanga, Madame Ines Itanga, nawe uraho neza, urakomeye? Uraho. Wakoze nawe kutubonera uyu mwanya muri kiganiro. Ikaze mwembi. Nk'uko nabivuze dutangira, uyu munsi turaganira ku bijyanye na gahunda y'ikingira ry'indwara y'imbasa. Hari abana iyi ndwara imugaza bitewe n'uburangare bw'ababyeyi, imyumvire yabo cyangwa se n'imiterere ya politiki ibihugu bigenderaho. Abana bakaba ari bo bigiraho ingaruka. Mu Rwanda ho rero byifashe gute? Nagira ngo mbanze mpe ijambo nkawe ushinzwe ibarurishamibare mu byerekeranye n'ikingira ry'abana mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Madame Grace
Kabanyana, ikingira ry'indwara y'imbasa rihagaze gute mu gihugu? murakoze cyane. Ikingira ry'imbasa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rihagaze neza kubera yuko urukingo rw'imbasa turutangiza umwana kuva akivuka, akabona urukingo navuga wenda yuko dukunda kuvuga ngo ni 0 cyangwa se OPV, oral polio vaccine 0. Tukongera kumukingira afite ukwezi n'igice, tukongera kumukingira afite amezi 2 n'igice, ndetse tugatanga urwo rukingo ku mezi 3 n'igice. Si ibyo gusa, ntabwo dutanga urwo rwa oro, urumva ko harimo igitonyanga, ni igitonyanga mu kanwa. Dutanga n'urundi rw'urushinge kugira ngo turusheho mu by'ukuri gutanga ubudahangarwa ku bana bacu. Urwo narwo turutanga afite amezi 3 n'igice, urwo rw'urushinge tukongera kurutanga afite amezi 9. Nuko nguko rero gahunda yacu y'ikingira iteye mu Rwanda. Murakoze. Gatoya mbere y'uko ngera no kuri Madame Ines, muravuga ko uru rukingo rutangwa mu kanwa hakaba n'urukingo mutanga mu rushinge, zibisikana gute? Muhera kuri urwo rwo mu kanwa hanyuma mukazajya mwadusobanuraho gakeya ukuntu bigenda? Twabisobanura, izo nkingo zombi mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye zongera ubudahangarwa ku bana, ariko urw'igitonyanga rukaba ari urukingo rukubiyemo reka mpere wenda kuri iriya virusi ya polio, ifite ubwoko 3. Twavuga ubwoko bwa mbere, ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Urwo rero rwo mu kanwa rukaba rurinda ubwoko bwa mbere ndetse n'ubwoko bwa gatatu bw'iyo ndwara ya polio, bigatuma dutanga urw'urushinge kugira ngo ubwo bwoko bwa kabiri tutarinze, urw'urushinge ruze rudufashe kuburinda, kuko umwana ashobora kwandura bumwe muri ubwo bwoko 3. Niyo mpamvu rero izo zose tuzitanga. Ndumva ibyo ngibyo nk'abatwumva babisobanukirwa, habaye hari ikindi mwumva mwasobanuza nacyo nakibabwira. Murakoze. Ndagushimiye cyane, dufite umwanya uhagije, ndumva buri wese ari bubashe kubona akanya ko kugira ngo abaze cyangwa se atange igitekerezo, nisabira ndetse n'abadukurikiye batuza guha ijambo ko buri wese yafata nk'umunota umwe, byaba byinshi akaba ari umunota umwe n'igice kugira ngo twese tuze gukwirwa. Reka rero ubwo mbe mpaye umwanya Madame Ines Tanga, wowe nk'ushinzwe gukurikirana iby'indwara harimo n'izikingirwa mu kigo cy'ubuzima RBC, nyuma y'icyumweru cy'ubukangurambaga mu bijyanye no gukingira indwara y'imbasa, nagira ngo wunganire Madame Grace Kabanyana, nawe tugire icyo tubwira ku bijyanye n'uru rukingo. Murakoze cyane. Icyo namwunganira Grace nuko kuko ubwitabire bw'abakingiza mu Rwanda, gukingiza abana biri ku kigero cyiza, kuko turarenga hejuru ya 90% bw'ubwitabire mu gukingiza. Ibi bigatuma nta nubwo tuwukingira tukaba nta barwayi duheruka. Nta umurwayi wa nyuma warwaye imbasa mu Rwanda duheruka kumugira mu 1993. Urumva imyaka yose irangiye niba nta wundi murwayi turagira, kandi mu gihugu duturanye hari abarwayi baba babonekayo, ni uko mu Rwanda gukingira bihagaze neza n'ubwitabire bushimishije. Yego, murakoze cyane. Ubwo ababyumva badukurikiye nabo bumve ko kuva mu 1993 ariho habonetse umurwayi wa nyuma, ni ikintu gishimishije, ariko kandi ntimuhagaze, muracyakomeza gushyiramo ingufu kugira ngo hatazagira undi wakwandura. Turebye rero nk'ibijyanye n'inkingo, ababyeyi muravuga muti barabisobanukiwe, ababyeyi bose bumva ibijyanye n'inkingo, mubona bazitabira ku buryo bushimishije uko namwe ubwanyu mubyifuza? Ines. Ababyeyi barabyitabira, kandi cyane kuko basa gusa bakingiza, gukingira indwara nyinshi mu Rwanda murabizi, ariko ubwitabire bwabo iyo tuvuga yuko buri hejuru ya 90%, nuko buba bushimishije. 100% n'ibyo, ariko ndabona ko impamvu zitandukanye, turashobora
kubera impamvu ze bwite cyangwa hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atajya gukingiriza ku gihe, ariko ubwitabire buhari nabwo ubwabo burashimishije kuko niyo bitakunze ko iyo mibare ibura kugira ngo tugere ku 100%, no mu minsi ya vuba dufite gahunda nabo abo bana turongera tukajya kubashakisha kugira ngo ntagire umwana n'umwe ucikana. Kubyumva rero ababyeyi barabyumva kuko ubwitabire bwabo nibwo bubigaragaza. Murakoze cyane. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se kugira inama cyangwa igitekerezo batanga. Nguhereho Jean Bimenyimana, uranyumva? Ndakumva neza cyane. Wiri urahagana hehe? Mpagaze neza na neza mu gisagara cya Bujumbura. Yego, uri Bujumbura. Barabitiriye umwami Prince w'Igwa Gasore. Bamwitiriye stade, impande ya stade Intwari. None ko uhagaze ku muhanda urahakora iki? Mpagaze neza na neza imbere y'ibanki y'abanyakenya yitwa CRDB. Yego, ugiye kubikuza, bikuze menshi natwe duheho. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Jewe igitekerezo mfise. Ndibaza neza yuko iyo ngwara y'imbasa bwo bari ubukangwe mu Kirundi nk'uko tuvuga Kirundi. Niyo. Mu gihugu cyacu rero ubushikiranganji bw'amagara y'abantu barihatiye kurwanya iyo ngwara y'imbasa nk'uko mubivuga mu Kinyarwanda. Bwarayigwanije mbere baheruka no gusohora itangazo ry'uko mu gihugu cyacu isa n'iyakuwe burundu. Rero je nagire ntange intererano ku bihugu twaba duhanye nk'urubibe nka Kongo, numva ivugwa cyane ko nabo boshira ingufu cyane mu kuyigwanya. Yego niyo ntererano nagire ntange kabisa. Yego, urakoze cyane kuko iramutse iri muri Kongo nta kuntu itagira mu Rwanda cyangwa mu Burundi yakwirakwira. Ndagushimiye cyane. Yego cyane. Yego. Ariko ikindi kimwe nagire mvuge, iyo habaye ikiganiro nk'icyo cyane cyane baba bakwiye kuza barasobanurira abantu bamwe bamwe kugira baze baratahura, kuko hari abarundi benshi badashobora kumenya imbasa icyari cyo, uretse nk'abatwavukiye impande y'umupaka tuba tuvuga indimi zose. Yego, uravuga kubasobanurira dukoresheje indimi zombi, ubukankwe cyangwa imbasa, cyangwa uravuga gusobanurira indwara ubwayo uko iteye kugira ngo abantu bayisobanukirwe? Yego cyane rwose. Urakoze cyane, bwo ndaza kubwira abatumirwa bacu badusobanurire mu kanya. Yego, nanjye ndabashimiye kuba mumpaye ijambo ku ijwi rya Amerika. Twakire na Kwizera Daki Ahmad, uranyumva? Yego, ndabumva. Ikaze ku ijwi rya Amerika, wowe uhagaze hehe? Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo. Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo? Iyo urebye usanga u Rwanda ruhagaze neza mu bintu by'ikingira, kuko usanga indwara y'imbasa ntabwo ikica abanyarwanda, ntabwo ikiri ikibazo mu Rwanda kuko usanga yarakingiwe, yararanduwe. Iyo urebye usanga wenda ibintu by'ikingira byaramanuwe, serivisi y'ikingira yamanuwe igera no kuri masantere do sante. Usanga rero mu Rwanda ahanini indwara mwene izo ndwara cyangwa se indwara zandura gutyo zaracitse. Nta ndwara z'ibyorezo nk'imbasa cyangwa se za mugiga zikigaragara mu bana b'u Rwanda, kuko serivisi z'ikingira zateye imbere. Icyo ni cyo kintu nashimira leta y'u Rwanda kuba yaribanze ku bintu byo gukingira abana bayo, kuko ubukungu bw'igihugu n'abantu bafite ubuzima bwiza. Tureba ubukungu bw'igihugu ni abantu bafite ubuzima bwiza. Iyo turebye dusanga nko muri siroga ya Rwanda Biomedical Center dusanga harimo ngo health is wealth nation, ubuzima bwiza ni ubukungu bw'igihugu. Nashishikariza n'ibindi bihugu bya Afurika kwibanda ku gukingira abana babyo. Murakoze ijwi rya Amerika, dukunda kumva hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere
rulindo umurenge wa buyoga. Urakoze cyane Kwizera Lucky, namwe ubwo natwe mukomeze rero mukurikire ibiganiro kandi mukurikire n'inama z'ikigo cy'ubuzima cy'u Rwanda nk'uko wari ubivuze, ndumva ibyinshi ubizi. Reka noneho ngaruke kuri Madame Grace. Uyu muvandimwe uri mu Burundi yaravuze ati, Jean Bimenyimana yaravuze ati musobanure indwara y'imbasa. Ubwo nagira ngo ubanze ugire nk'iyo icyo wayisobanuraho mbere y'uko dukomeza. Murakoze cyane. Indwara y'imbasa ni indwara iterwa n'agakoko dukunze kwita ngo ni virusi. Ako gakoko rero nk'uko mugeze kubivuga mutangiza kino kiganiro, ako gakoko kinjira mu mubiri w'umuntu gaciye mu kanwa bitewe n'ibiryo byanduye, amazi se cyangwa se umuntu yakoze ku wundi wanduye akaba yakwikora ku munwa, noneho ako gakoko akaba yakamira kakajya mu nda. Iyo kageze mu nda rero kagera mu mara, kagera mu mara kakaba ariho gakorera, navuga ni nko kwihinduranya, noneho kakaba ariho gahera gatera ubumuga. Ubumuga rero bw'imbasa buterwa n'ako gakoko usanga ari imitsi, ibyo twakwita misikire cyangwa se maso zinanuka, mu Kirundi babyita konda, ngira ngo kunanuka nibyo. Yego, karananuka cyane akaguru, kakaba ndetse n'amagufa ubwayo ashobora kuhagirira ikibazo, akaba amagufa yavunika kubera uko kunanuka bikabije. Ndetse ushobora no kuba urwayi bukomeye umuntu atigeze amenya, atawumenya, bukaba bushobora kumutera ndetse n'urupfu. Hari uko rero gutera ubumuga, hakaba n'uko kuba bwatera urupfu, cyane cyane ako gakoko kagafata abana nk'uko mwabivuze bari munsi y'imyaka 5, ariko kugeza ku myaka 15 tuba tugenda tureba yuko icyo cyiciro cy'imyaka gishobora kwandura iyo virusi. Urumva rero ari ibyo ngibyo. Ikindi, hari icyo mwigeze kuvuga, mu by'ukuri iyo ndwara yararandutse, ariko ntabwo yarandutse mu bihugu byose. Hari ibihugu dusanga iyo ndwara itararandutse burundu, ni ibihugu twavuga Pakistan, Afghanistan na Nigeria. Iyo rero indwara itarandutse burundu, usanga natwe ubwacu duhora twikeka yuko iyo ndwara ishobora kutugeraho. Murabizi ukuntu indwara ikwirakwira, umuntu ashobora kuva mu gihugu afite iyo ndwara akaba yagera mu kindi akanduza abana. Bikaba ari nayo mpamvu rero dukingira cyane, tugakaza gahunda y'ikingira kugira ngo iyo ndwara iramutse igeze mu gihugu cyacu izasanga abana bacu barinzwe mu buryo bwuzuye, nk'uko Ines yabivuze. Iriya demographic survey yerekanye yuko u Rwanda rukingira kugera ku kigereranyo nibura cya 96% ku nkingo zose dutanga muri iki gihugu. Murakoze. Murakoze. Reka twakire ku murongo wa telefone John Magushe, nizere ko mvuze izina ryawe neza. John. John Mugisha, mbabarire cyane abamfasha ku buhanga bw'ibyuma. Ni Mugisha. Yambwiye ngo ni Mugushe. Mbabarire, ntabwo avuga Ikinyarwanda. Ni John Mugisha. Yego, mumeze neza. Tumeze neza. Nawe se? Yego, natwe tumeze neza kwezi. Uri hehe se Mugisha? Jewe nama minsi yose twama turi kumwe mu biganiro bya muri Sanga, aho kamaze kuba kamenyeye n'indaha muri Zambia. Uri umwana mwiza rwose. Yego. Uko tubivuga. Yego. Nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Ikintu cyasa n'igitekerezo kuri iyi ndwara. Urazi gukingira abana muri Afurika y'ubuseruko biraboneka yuko ababyeyi ndetse n'abantu bamaze guhuguka cyane, bisa n'ibiriko ni ku rugero rwiza. Ariko uravye muri Afurika nko muri ibi bihugu cyane cyane hakiri imiryango imwe
igikurikiza imico ya gakondo cyane cyane nabyo nko muri afurika y'ubumanuko muri afurika y'itembere cyane cyane muri ibihugu bya nigeria cyane ibihugu byene bya zambia usanga ari ukuntu abanyagihugu baho batandukanye n'abanyagihugu b'u Burundi cyangwa b'u Rwanda kuko twe tuvuga ururimi rumwe n'umuco usanga ari nk'umwe ariko nk'iyi miryango imwe y'ibihugu bya zambia bashobora gusanga bakina imico ya gakondo umuco wo gukingira abana cyane aho kubona ko abana bokingirwa neza ikintu abanyagihugu bakeneye ya mico ya gakondo ikibugurukiye rero nasaba nk'aba bantu n'ibindi bihugu gusa n'ibindi bihugu nka Zambia mba maze kubona igihe mba mu gisagara baca ku rugo ku rundi bagenda barakingira abana muguraje mu bisagara biri kure ya Zambia baracyari inyuma cyane ku rwego rwo gukingira abana ndetse n'urwego rwo kwiga rero nasaba nk'aba bantu bahimiriza sinzi nk'amashami yabo baba bafite muri bihugu bya afurika y'ubumanuko cyangwa ibindi bifite iby'amico ya gakondo n'imigenzo ya gakondo yuko bogerageza bagahimiriza cyane iyo population nayo ikaba eboni nk'abandi bagashobora gukingiriza abana kuko biracyaboneka abana bapfa ku rwego rurerure bakakwishikana imyaka 5 cyane cyane nk'aho mbaye examen ndabaye imyaka 5 igihugu maze kumenyera mbayemo population amaze kubona uko ibayeho imico yo kwiga kwivuza n'urugero rw'ubumenyi bw'ubuvuzi buri ku rugero nko mu Burundi ndiyumvira nko mu Burundi n'u Rwanda imbere ya 80 nk'ubwo rugero noshira niko se John uravuga abantu bakurikiza imico kama kuba ababyeyi badakingiza byaba bituruka ku mico kama cyangwa ni ukubera ko batabasha kugera ku buvuzi uravuga ko bakingira urugo ku rundi ndibaza ko ari mu mujyi ukavuga mu bice by'icyaro ko abantu badakingirwa ikintu cyaba kibitera ni ko badasobanukirwa urazi imico kama natwe mu bihugu byacu turayifise bafite imico yacu uguhugukirwa kw'abanyagihugu b'ibyo bihugu bafise karagiteri zidahugutse cyane bivanye n'ubumenyi bafise ubumenyi bafise nicyo kinini kuvuga ngo ni imico kama rero bakabona ko umwana nimba atarwaye nk'iyi mbasa aho kumutwara kwa muganga bamukingire bajya muri ya mico hariya yacu uri kubona yuko umupfumu hari ibintu ababyeyi bakaba baragendeyemo bya gakondo byatumye umwana arwara ubwo rero mujye mubafasha gusobanukirwa kuko namwe abana babo nibarwara namwe abanyu bazarwara reka ngushimire cyane nibyo byiza gusa iyi population kubera nk'ibi bihugu bya muri afurika turimo y'ubumanuko ifite population ibiri icanze abanyagihugu bava hirya no hino ababegereye mu gisagara barayivura ibo muga bishitse ukagenda nko mu ntara z'inyuma y'igisagara usanga biraboneka yuko n'ubuzima bw'ababyeyi babo buba buri ahantu tabona neza yuko baronka ubuvuzi buhagije yereka ngushimire rero John Mugisha kuri icyo gitekerezo cyawe uhaye abakunzi ba radiyo ry'Amerika urakoze yego njye n'akana bamaze kuba umugenzi wo muri iki kiganiro nuko ni byiza Madame Ines Itanga wagira icyo uvuga abantu baravuga bati indwara y'imbasa cyangwa se ihukankwe mu kirundi yaracitse bakongera kugaruka kuri ibi bintu bijyanye no gukangurira abantu gukingiza murabivugaho iki turakoze ku ikibazo ni cyiza gukingira indwara kuba tutayiheruka mu bihugu byacu haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi duturanye ariko ikaba itaracika ku isi niyo mpamvu tutagomba guhagarika gukingira kuko virusi zigira umupaka virusi iragenda niyo abantu virusi yo ntabwo iragenda irakomeza gukwirakwira bakabaye babihagarika igihe cyose tuvuga tuti ku isi ibihugu byose nta na hamwe hakiri virusi igihe cyose hari ibihugu rero bimwe bitaragera kuri iyo kugera kuri ku burwayi zero tuvuga ngo ni zero case iyo hari ibihugu bitaragera kuri ngo twese turandure nk'isi burundu ntabwo twakwirara ngo tuvuge ngo turareka gukingira niyo mpamvu gukingira turakomeza tugakingira turakomeza gukurikirana turebe niba nta wanduye kuko virusi iragenda nk'uko twabibonye no mu zindi ndwara zose zigenda
zikwirakwira kuri ubwo rero niyo mpamvu dukomeje gukingira, niyo mpamvu dukomeje gukurikirana kuko ibihugu byose bitarakira indwara burundu. murakoze. Ku murongo wa telefone dufite na Ruhamya ari Raymond, uranyumva? ndakumva amakuru ni meza. urahagana hehe? mu Rwanda ku Gisozi, mu murenge wa Gisozi. Ku Gisozi, yego. None ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza abatumirwa? yewe ni ikibazo nshaka kumubaza. Yego, mfite abatumirwa babiri. uwo mudamu ni ikibazo nshaka kumubaza, ese ni ryari ruriya rukingo rudafata, ko hari inkingo zidafata bakavuga ngo bongere bakingire? nanjye mfite umwana, kano gakovu kerekana ngo warakingiwe ntako afite. mbese hari watubwiye izo nkingo ntizamufashe ni ukuzongera kumukingira. ese ni ryari nyine izo nkingo zidafata ku buryo zongera kumukingiza? ese umukingiza mu gihe kingana iki, yongera kumusubiza mu gihe kwa muganga mu gihe kingana iki? nicyo kibazo nashaka kumubaza bitewe n'icyo nanjye nagize. Yego, ugumye hafi ubwo niyagira icyo yifuza kugusobanuza akubaze. Reka ikibazo ngihe Madame Grace, mwasubiza uyu muvandimwe, kuba hari ahantu hari agakovu hari aho bihurira no kuba urukingo rwagezemo imbere mu mubiri? ako gakovu arimo aravuga ni agakovu k'urukingo dutanga umwana akivuka rwitwa BCG, rurinda tuberculose, igituntu. urwo rukingo rero turutanga, hari uburyo bwinshi bwo gutanga urukingo nk'uko nabibabwiye. iyo dufashe agahu gato cyane babyita intradermique mu gifaransa, ufata agahu gato ukinjizamo urukingo, bigatuma rero noneho umwana ahita agira inkovu igendanye n'uko urukingo rwagiye mu by'ukuri ahantu hegereye kariya gahu k'inyuma. niyo mpamvu urwo rukingo rugaragara inyuma ku gahu. urwo rukingo rero rw'igituntu iyo rutafashe, ndetse iyo utabonye kariya gahu yuko kabyimbye, ntabwo biba bivuze yuko urukingo rutafashe, kubera yuko iyo ushaka gupima yuko urukingo rwafashe ureba ubudahangarwa. ari bwo wenda umuntu yavuga mu ndimi z'amahanga antikoro. rero kugira ngo umenye ko rudafashe bisaba yuko upima ubwo budahangarwa buri ku kigereranyo kingana gutya. ntabwo urebera ku nkovu ko ubwo wenda agahu kiwe k'umwana ntabwo kabyimbye, ariko urukingo ubwarwo rwinjiye mu mubiri. niyo mpamvu kugira ngo upime yuko rutafashe byaba bigusaba gupima ubudahangarwa bw'umubiri. ndumva ari cyo kintu cyakorwa igihe ukeka yuko urukingo rutigeze rukora. yapimisha ubwo budahangarwa gute? hehe yabaza nde? ubwo budahangarwa rero rupimirwa nyine muri za laboratwari, ariko nk'uko tubizi igituntu ni indwara twavuga yandura ku muntu. waba ufite ubudahangarwa busanzwe, umwana waba utonka neza, ikindi kibazo cy'umubiri, indwara yaba yarazahaje umubiri w'umuntu, uko umuntu agenda akura hari ubundi budahangarwa butatewe n'urukingo agenda abona, nabwo bukagenda bumurinda ziriya ndwara zose. nk'iyo ndwara tuba twakingiye, hari ubwo budahangarwa bwatewe n'urukingo, ariko hakaba n'ubundi budahangarwa umuntu abona buvuye mu mubiri we, buvuye mu byo umuntu afata by'amafunguro, cyane cyane nk'umwana mutoya murabizi yuko aba arimo aronka. iyo arimo aronka rero umubiri we ubwawo ugenda ufata ubwo budahangarwa. niyo mpamvu rero usanga nta gahunda dufite yo gupima ubwo budahangarwa ku bana twakingiye, kuko tuzi yuko hejuru y'uko babonye urwo rukingo bafite n'ubundi budahangarwa buba bwatewe n'uko umubiri ubwawo ukoze. ibyo twabikora ari uko hari gahunda idasanzwe, ariko ntabwo ari ibintu bihari nka gahunda ya vaccination iba yarashyizeho
kugira ngo tupime ubwo budahangarwa bw'umubiri, kuko byahenda cyane kandi ugasanga nta mpamvu yabyo, kuko umubiri ubwawo nawo wirwanirira. Murakoze. Yego. Hanyuma Ines, hari nkamwe mushinzwe gukurikirana iby'izi ndwara zikingirwa, hari umuntu waba hari abigera bababaza nk'icyo kibazo uyu muvandimwe yarabajije ati ko nta gakovu mbona, ku buryo bavuga ko urukingo rutafashe. Hari abantu bajya bababaza ikibazo nk'icyo ngicyo mu bijyanye n'izo nkingo zitangwa. Akandi kabazo gatoya, twari tuvuze ko urukingo rw'imbasa ari nayo rwo tuganiraho ubu ngubu, rutangwa ku buryo bw'urushinge, ariko kandi rugatangwa no mu kanwa. Abaruhawe nk'urushinge hari ubwo bishobora kuba byagaragaza ako gakovu nk'akaza iyo umwana yakingiwe indwara y'igituntu. Yego, murakoze. Abatubaza ibibazo nk'ibyo ntabwo bakunze kubaho, kuko iyo ni kimwe ubundi bakunda kubireba kugira ngo barebe n'umwana yarakingiwe, kuko hari ubwo bigerwaho ko umwana akikanwa n'urukingo. Iyo bajya kureba iyo nkovu rero kandi ni kujya kureba niba umwana yarakingiwe, ariko iyo umubyeyi yavuze ko yakingije umwana we, ntabwo ari kenshi cyangwa ntibinabaho ko bongera kumuha urukingo yagombye kuba yarabonye akivuka. Ni inkovu kugira ngo barebe niba umwana, kuko hari ubwo ababyeyi baba badasobanukiwe kuvuga ati hari urukingo bigeze bamutera ku kaboko k'ibumoso, kugira ngo barebe kubirebera ni nko kureba ikimenyetso cy'uko ashobora kuba yarakingiwe. Nta mubyeyi rero waza wabitubaza, ntabwo turabona uwo nguwo abaye uwa mbere ubaza icyo kibazo. hanyuma ku bijyanye n'urukingo rw'imbasa twavugaga, ntabwo urukingo urushinge rukingira imbasa ubwo iyo nkovu ntabwo rugira, ntabwo byo ari urukingo rukingira imbasa mu rushinge kuko ntabwo rugaragaza inkovu, ntabwo byo ari ikimenyetso arebera gushakisha inkovu waba amuteye. Yego, birasobanutse rwose. Ubwo ufite inkovu niyo urukingo rw'igituntu. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Nduwamahoro Benjamin. Ndabumva. Mwiriwe neza, urahagana he? Ndi i Kigali. Yego, ufite ikibazo? Ikibazo mfite, indwara y'imbasa bigaragara ko mu makuru duhabwa na RBC batubwira ko umurwayi wa nyuma aheruka mu Rwanda mu 1993. Yego. Kandi kuva icyo gihe inkingo z'imbasa ziratangwa ku bana buri mwaka. Ikibazo cya mbere, ubwo icyo gihe cyose gishize batanga inkingo z'imbasa bakaba batubwira n'ingaruka z'indwara z'imbasa zirimo ubumuga bwa hato na hato bwo ku maguru, ku maboko, yewe no ku bwonko. Ubwo abarwayi twirirwa tubona barwaye indwara nk'izo ngizo ntaho bihuriye no kuba ari imbasa iba yabafashe, ahubwo bikaba bititabwaho ngo baduhe rezilita finali z'uko baba barwaye imbasa. Kuko batubwira ko umurwayi aheruka mu Rwanda mu 1993. Yego. Ariko abarwayi bafite ingaruka, bafite ibimenyetso nk'ibyo byo kuba bagira ikibazo ku kaguru kakanyunyuka, ku kaboko, ubumuga bwo mu mutwe, ku bwonko, ibyo byose turabibona. Ariko amakuru RBC itanga itubwira ko umurwayi wa nyuma w'imbasa aheruka mu Rwanda mu 1993. Yego. Icyo nicyo nifuzaga ko bansobanuriraho, hamenya eske niba amakuru baduha ariyo koko cyangwa niba ibyo bimenyetso tubona ku barwayi bamwe na bamwe ntaho bihuriye n'imbasa, wenda bakatubwira ubundi burwayi buba bwabiteye, cyane ko mpamya ko izo nkingo zitangwa 99%. Yego Benjamin, ubwo rero ndumva amakuru babaha utangiye kuyagiraho akabazo, reka bagusobanurire. Yego. Guma hafi, urarimo kudukurikira kuri radio cyangwa tukugumishe ku murongo wumva? Ahantu ndi ntabwo ndi kubabona ku murongo. Reka tukugumishe ku murongo noneho nsabe ku bahanga bw'ibyuma bakugumisheho. Barakugumishaho hanyuma ukurikire. Reka mbaze Inesi. Yego. Arakoze ikibazo bagize ni cyiza cyane ariko ubumuga tubona mu Rwanda bishobora
ubumuga buhari muri rusange bwafata amaboko n'amaguru bushobora guterwa n'imbasa cyangwa ntibuterwe n'imbasa. Rero twebwe impamvu tubabwira nka RBC yuko umurwayi wa nyuma tumuhirika muri 1993 ni uko abo bafite ibyo bimenyetso by'ibyo arimo kuvuga bagize ubumuga bushya, ni ukuvuga ubumuga butarengeje ibyumweru bibiri, uwo babona bigaragara nk'ubushobora kuba butewe n'imbasa bamufatira ibipimo. Ni ukuvuga ibipimo biracyapimwa bikajyanwa muri laboratwari. Laboratwari igaragaje yuko atari imbasa irimo, bavura ikindi rwose bashobora kuba ari ubumuga bwatewe n'ikindi kintu kitari imbasa. Niyo mpamvu ubu ngubu tukivuga yuko nta mbasa dufite mu Rwanda. Gupima byarakomeje, abantu babafatira ibizamini bakajya kubipima bakabona yuko ubwo bumuga bushobora kuba butewe n'ikindi kintu kitari imbasa. Niyo mpamvu dukomeza kuvuga yuko nta mbasa dufite, kuko biba byapimwe muri laboratwari tugasanga nta mbasa irimo, nta virusi y'imbasa irimo mu bipimo baba bafashe. Sinzi niba mushubije. Benjamin, wasobanukiwe cyangwa hari akandi kabazo ugifite? Wasobanukiwe, aribwo akandi kabazo kamwe ko tuzi neza ko inkingo zitwara bije nini, yaba ari iya leta cyangwa se yaba ari inkunga y'amahanga. Niba koko mu Rwanda iyo mbasa idahari, nta kuntu hakongerwa imbaraga ku mipaka, akaba ariho bazajya bayisuzumira abantu binjiye mu gihugu, noneho twebwe iyo budget yo gukingira buri mwaka ikajya kuri za duwani na za gasutamo, noneho umuntu winjiye mu gihugu bikagaragara ko nta kimenyetso cy'imbasa afite, nibyo byatwara amafaranga make, andi akajya mu bindi. Abaturage bakeneye aya mafaranga yo kubafasha mu bintu byinshi, hari ahantu hatari amashanyarazi, hari ahatari amazi. Ibyo nabyo ndumva nabyo babyigaho bakabireba, ibyo byo ndumva bindi byari bisobanutse. Ariko kandi kabazo karaho kuri bije ihora igenda buri mwaka yo gukingira imbasa, kandi wumva nta niyo dufite mu gihugu. Madame Grace, ndumva mwagira icyo mumusubiza, hanyuma ubwo niba hari icyo Ines nawe yakongeraho nawe bwarakunganira. Arakoze cyane Benjamin ku bibazo byiza cyane abajije. Koko umuntu yabyibaza yavuga ati ese kubera iki tuguma dukingira kandi indwara iheruka 1993? Nk'uko twigeze kubivuga, hari ibihugu bimwe iyo ndwara itari yaranduka burundu, bityo bikadutera impungenge yuko igihugu cyacu nacyo gishobora kubona iyo ndwara. Icyo kikaba ari icya mbere. Ikindi, kugira ngo dushyire imbaraga ku mupaka, umwana wese uje tumupime turebe ubumuga, ni ikintu gisa nk'aho kidashoboka. Ntabwo gishoboka. Kubera iki? Kuko indwara igihe ifatira n'igihe ibimenyetso byayo bigaragarira. Twabyita ako gahe rero k'igihe indwara yafatiye umuntu n'igihe itangiye kugaragarira muri laboratwari, urumva ko uwo muntu aba yanduye mu by'ukuri. Naho utamupima ngo ubone indwara, ariko aba yanduye. Uramutse rero ushyize imbaraga ukavuga uti ku mupaka, kuri aeroporo, aba bana tubapime, birumvikana ko hari abagucika baje muri cya gihe ibimenyetso by'indwara bitari byagaragara, cyangwa se udashobora kubona indwara muri laboratwari ngo ugende uyipimye uyibone. Ntabwo rero byakunda, kandi murabizi yuko virusi ntabwo ifatika, ntinagaragarira amaso, ishobora kwandukira igihe icyo ari cyo cyose ikaba yatugeraho. Ikindi tutakwibagirwa ni uko hari ibihugu duturanye usanga nabyo ubwabyo ikingira ryabyo tutaryizeye, tukuvuga ngo turyizera, ariko usanga hakirimo ikibazo. Twavuga wenda nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turegeranye cyane kandi abaturage baho bahahirana n'abacu, muvoma ni nyinshi, abantu bajyayo baragaruka. Rero naho urumva ko turamutse dukumiriye, hari abo tutashobora gukumira. Ntabwo umwana wese yajya yinjira ngo tumupime nta n'ikimenyetso kimugaragaraho. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Ndibaza ko Benjamin yasobanukiwe. Murakoze. Urakoze Benjamin. Emmanuel ku murongo wa telefone, uratwumva? Ndabumva neza ijwi rya Amerika. Muraho neza mwuka byaramwe? Muraho nawe ukabyara. Urahagana hehe? Ibisanzwe muravugana na ambasaderi w'ijwi rya Amerika mu Rwanda. Telefoni yawe ko imeze nabi se disi? Ndimo ndavuga ndagira nti. Yego.
muravugana na Birushabagabo Emmanuel nkamerereye i Musanze. Yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? nkaba nabanje gushimira mwebwe n'ijwi rya Amerika mwateguye iki kiganiro mutuganirira ku kijyanye n'urukingo rw'imbasa, ariko nkaba naje kugiraho ikibazo no kuko hano aho turi ntabwo ijwi rya Amerika turi kubasha kuryumva neza kuri FM, ariko bikaba bitatubuza gutanga ibitekerezo. Ariyo mpamvu ngira ngo mbaze ni ese indwara y'imbasa nk'uko numvishe mu kanya aho ufatiye telefone batangiye kuvuga ati ku mipaka bareba uburyo ki batangira kugenda bayirwanya cyangwa se bayikumira, iyo ndwara y'imbasa yaba yandura cyangwa se yaba ifata abantu bageze mu kigero kingana gite ko bagomba gukingira abana gusa, nta muntu waba waracikanwe ari mukuru nawe bakaba bamukingira iyo ndwara y'imbasa? Nkongera nkaba nabaza ikindi kibazo, niko numvise nanone cyamumenye nsanzwe nzi mvuga ni indwara y'imbasa iyo igiye gufata umuntu mu maguru ikaba yamumugaza, hakaba hari abantu tuzi cyane cyane nkunda kubibona ku bakobwa baba bafite yateye neza ariko ugasanga utuguru twe turanyunyutse. Ese cyo ntabwo cyaba ari ikimenyetso cy'imbasa? Murakoze murakarama. No ambasaderi w'ijwi rya Amerika hano Musanze Birushabagabo Freeman Wanene, murakoze cyane. Yego gumye ku murongo rero hanyuma bagusubize. Ubwo ndibaza ko ushobora kuba utari urimo no kutwumva neza. Yego rwose mwamukoze murakarama. Yego gumyeho gatoya. Nagira ngo Ines iki kibazo nkiguhe usubize Emmanuel. Yego arakoze Emmanuel, iki kibazo cyiza. Yabanze kubaza niba imbasa irandura rwose, nibyo twahereho tunavuga, wenda ntiyari ku murongo. Imbasa yandura inyuze mu mwanda w'umuntu, virusi bamumara y'umuntu. Iyo yitumye rero yarayanduye igasohoka mu mara, undi wese wafata uwo mwanda wavuye mu mara akongera akawunyuza mu kanwa aba yanduye. Ubwo rero mu yandi magambo amagirantoki ashobora kuza aturutse yanduza ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa byawe, cyangwa ku ntoki zawe wakoze mu kanwa ukongera ukikoraho ukongera ukayituza mu kanwa. Ubwo rero ni uko nguko, ntabwo ari umuntu ukora ku wundi ngo amwandurire, niyo nzira virusi yanduriramo. Ubwo rero imbasa irandura. Icya kabiri yasabye ibimenyetso byayo. Ibimenyetso by'imbasa, uwanduye imbasa agaragaza gutakaza imbaraga kw'ingingo, kuko igira nyunyuka n'urugingo. Umuntu cyangwa umwana wagendaga cyangwa wakambakambaga ugasanga ntabasha gushinga, ntabasha kugenda, ushobora gufatwa ukuguru kumwe cyangwa amaguru yombi cyangwa n'amaboko, byose bigafatirwa rimwe, ariko urugingo rwafashwe ni uko rutakaza imbaraga, hamwe no kunanuka rutakaza n'imbaraga kuba nta kintu kibasha gukora. Nibyo bimenyetso rero. Kugira umuntu ufite amaguru matoya ariko abasha gukora icyo agomba gukora, ntabwo ari ikimenyetso cy'imbasa ubwabyo. Niba ariko yari yakibajije mu magambo make namusubiza. Sinzi niba habyancitse, ariko hari akantu yarabajije ati umuntu waba yacikanywe n'urukingo mukuru ashobora kuba yakingirwa? Keretse iyo twabonye yuko hari umukuru ku yihe myaka, iyo twakoze kampanye abana bose batarageza imyaka 5, kuko mwabonye yuko ubundi umwanda nk'uwo umwana utaramenya kwiyitaho niwe uba ufite ibyago byinshi byo kwandura. Niyo mpamvu abana bacikanywe n'inkingo bongera kuziba. Abakuru rero kuko tuzi yuko umuntu mukuru ashobora kwirinda guhura n'iyo myanda, niyo mpamvu batongera kubakingira. Ariko hari igihe nk'impamvu ituma tugira n'icyorezo, tukagira nk'abarwayi bashobora gufata abantu benshi bakabakingiriza rimwe. Impamvu abakuru badakingiwe kuko bashobora kwirinda guhura n'izo virusi, bivuga guhura n'amagirantoki kugira ngo abanduze. Yego, ariko bivuze ko n'umuntu mukuru nawe ashobora kuba yarwara iyo ndwara? Yego, umuntu mukuru nawe ashobora kuyirwara. Yahuye n'iyo virusi ashobora kuyirwara rwose, atarakingiwe ashobora guhura nayo. Yego, niyo mpamvu iyo tuvuga dukurikirana uwagize ubumuga bushya, twibanda cyane cyane ku bana bataragira imyaka, batararenza imyaka 15. Ariko n'undi muntu ushobora kwivuza, muganga akabona ko ibimenyetso afite nubwo arengeje iyo myaka, nubwo ari mukuru, bigaragaza cyane ko ari imbasa, nabo bamufatira ibipimo bakajya kureba niba atari. Byumvikane ko n'umuntu mukuru nawe ashobora kuyirwara. Yego. Emmanuel Birushabagabo, wasobanukiwe? Nasobanukiwe, ariko hari ikindi kibazo naringize. Kinyarutse rero ko hari n'abandi bategereje. Ese uwo muntu baramutse nyine basuzumye nk'umuntu mukuru acikana bagasanga iyo ndwara arayifite, ese iyo ndwara yabivurwa igakira cyangwa ni ukubana nayo by'iteka ryose? Murakoze kandi mukomereza rwose ijwi rya Amerika, turabakunda cyane. Ngewe urakoze cyane. Madame Grace.
murakoze kamusubize. Iyo ndwara ntabwo iyo umuntu yayanduye nta muti ifite, ahubwo icyo dukora ni uko turayirinda tukarinda umuntu ko nayo mpamvu dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tuyirinde, nuko idafite umuti. Icyo umuntu yavura ni ibimenyetso umuntu agiye afite, ariko indwara ubwayo nta muti ifite kugeza uyu munsi. Murakoze. Twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turaganira ku bijyanye n'ikingira ry'indwara y'imbasa cyangwa se ubukangwe mu Kirundi. Turasubira ku murongo wa telefone twakira noneho Dominique, aho uri muri Tanzania. Uratwumva? Halo, ndabumva cyane. Yego, bambwiye kuri muri Tanzania. Nahagana hehe? Ndi muri Tanzania bita Kagera, mkoa wa Kagera bita Bukoba. Yego. Ikibazo cyane ni Vianney Ningenza Dominico. Nabategere cyane, ariko ikibazo nari cyane uwo mugenzi ariko aravuga asa n'uwari bagiye byose. Ntacyo ubwo wasobanukiwe rero. Nasobanukiwe ahakuru kwa kumenya yuko iyo ndwara se umuntu aramutse yivuje yatindiga kira. Yego. Namwumvise yuko mwamishyuye neza nabakurikiranye kabisa. Murakoze cyane, turabakurikira aho turi hose. Wakoze nawe kutwihanganira, wategereje akanya kuri telefone tukirimo kubanza gusobanurira abari babanje kubaza, kandi nagira ngo mbarekure ari uko bamaze kumva ko ibibazo byose byabo byasubijwe. Urakoze cyane. Murakoze cyane namwe ku ijwi ry'Amerika. Abakunzi b'ijwi ry'Amerika rero bakomeje kuvuga ko iyi ndwara yacitse. Hari watubwiye ari mu Burundi, ndibaza ko ari Jean Bimenyimana, batubwiraga ko mu Burundi iyi ndwara yacitse, ariko ko bakomeza gukingira, bakanasaba ko n'ibihugu bituranye byakomeza nabyo bigashyiraho umuhate wo kugira ngo bakingire. N'abatumirwa bacu bakomeje kubisubiramo. Nagira ngo noneho nk'ijambo Ines, nk'ijambo ukurikije ibyo abakunzi b'ijwi ry'Amerika barimo kuvuga muri uyu mwanya, ni iyihe nama cyangwa se ni ikintu cyaba kikujemo muri aka kanya wakwifuza kuba wabagezaho kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu? Murakoze. Ikintu numvise, hari amakuru abantu baba bafite ariko adahagije cyane. Tuvuze ko indwara y'imbasa uretse no kugira ubumuga ishobora no kwica, nabyo twabyongeraho. Kandi barabizi, uwagize imbasa iyo virusi zive mu muntu bavuga ko ikiza, ariko ubumuga itera ni gushira. Ni ubumuga abana nabwo burundu, si virusi abana nayo ubuzima bwe bwose, ahubwo abana n'ubumuga bwatewe na ya virusi, nicyo nababwira. Ubwo rero uburyo bwiza cyangwa inama numva nagira abakunzi ba VOA b'ijwi ry'Amerika ni kudahagarika cyangwa kutacika intege mu bijyanye no kutarambirwa no gukingiza, kuko ni uburyo bwiza. Kubona umwana avuka ari muzima, byageraho akagira ubumuga bwa burundu, urumva ni ikintu udashobora no kumufasha kundi. Iyo ibyiza ni uko tumukunda hakiri kare tukamufasha agakura neza, ibyo dushobora kumurinda tukabimurinda mu mbaraga zacu dufite. Hanyuma Madame Grace, wowe hari icyo wumva wakongera ukurikije amakuru turimo guhabwa n'abadukurikiye muri uyu mwanya, nk'akandi kantu wakongeraho wakumva ko bakeneye kuba barushaho gushishoza cyangwa se gusobanukirwa? Murakoze cyane. Dukora uko dushoboye mu by'ukuri kugira ngo inkingo zigere ku bana bose bo mu gihugu. Ahantu hose turahagera, nk'uko mubizi ibigo nderabuzima byose birakingira, ndetse tugakora n'amasitrategi avansi cyangwa utubicizi muri kominote ku buryo twegera abaturage. Ariko nk'uko nigeze kubivuga, ibarurishamibare riragaragaza yuko ikingira riri ku kigereranyo cya 96%. Ako kane rero nako turagashaka, turifuza twebwe yuko nta mwana n'umwe wacikanwa na gahunda y'ikingira. Haba hari ahantu hari ikibazo gituma izo serivisi zabo zitabagezeho, bakabitubwira tukarushaho kunoza imitangire ya serivisi. Murakoze. Murakoze cyane namwe. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone. Hari Niyizigiye Jean Damascene, uranyumva? Ndakumva neza. Wiriwe?
mwiriweho. Yego, ubutumwa bwawe twabubonye, wavuze kuri Gatsibo. Gatsibo Kabarore ntabwo dukunda kubumva neza, kereka kuri mwayene muri kabiri. Muri 72. Urabona ko mutwumvira ku murongo wa 72 n'ibice 8. Rimwe na rimwe nabo uravuga ko ku manywa mutatwumva. Ku manywa ntabwo tubumva umurongo w'104 n'ibice 3, ntabwo tuwuzi n'ahangaha. Ubwo ntukubwira ababishinzwe bakomeza kubikurikirana rero. Yego, nta kibazo. Cyakora wakoze kwihangana no kuba wabitumenyesheje ubwo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo. Nta kibazo rwose, ndabakunda cyane ku makuru mutugezaho. Natwe turabakunda. Kuri iyi ndwara se y'imbasa nta makuru wifuza kumenyaho cyangwa ngo nagiye n'icyo tubwira aho ngaho Gatsibo aho muherereye, niba ibintu byose bimeze neza cyangwa niba hari ikibura? Hani Gatsibo nta kibazo, njya mbona bavuga ngo ni ugukingiza abana cyane cyane kugira ngo tuyirwanye. Ufite abana se wowe? Ufite umwana umwe. Waramukingije ariko? Waramukingije? Naramukingije zose zararangiye. Nuko zararangiye, ni ukuvuga ko gafite imyaka ingahe? Zararangiye, inkingo zararangiye, ni ukuvuga ko afite imyaka ingahe? Na rwa rundi rushimangira yararufashe. Uravuga izi mbasa? Izindi se? Izindi yarazifashe zose, kuko si ku myaka 3 se nk'aba ayo zose agomba kuzibona. Bagumye hafi rero, ubwo twumve niba hari inama muganga abaganga bashobora kuba baguha, RBC ikurikirana ibijyanye n'inkingo, niba hari icyo bakubwira. Madame Ines, hari icyo mwabwira uyu muvandimwe? Inkingo umwana aba yazirangije ryari, agomba guhabwa zingahe? kirakoze. umwana w'umuhungu urukingo twakwita ko mu bwana bwe urukingo rwakwitwa ko rwa nyuma rufata ku mezi 15. ako rero umukobwa arabizi ko kuva igihe cy'imyaka y'ubwangavu hari izindi nkingo afata. urukingo rw'inda kanseri y'inkondo y'umura afata ku myaka 12. ubwo umwana we niba ari umukobwa ntabwo ararangiza inkingo, aracyafite izindi afata. hanyuma umuhungu we muri kuri karandire dusanga kuri gahunda yo gukingira uzitwa ko ubwo biturwanya rufata ku mezi 15. Jean Damascene. Yego. Ariko nakongeraho Inesi. Yego. Hari gahunda tujya tugira y'ikingira ridasanzwe. Cyane cyane mu gihe cy'icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Hari igihe bibaye ngombwa yuko hari urukingo dutanga. Ubu ngubu icyumweru cyo ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 tuzatangamo urukingo rw'imbasa rw'urushinge ku bana bataruhawe 2016 2017. icyo gihe rero icyo namwongereraho ni ugukomeza akurikirana amakuru y'ubuzima bw'umwana. yakumva hari gahunda ikigo cy'ubuzima RBC cyashyizeho yo gukingira abana, bwaba ari mu buryo budasanzwe, agatwara umwana we bakamukingiza. icyo nicyo numva agashaka kongeraho. murakoze. Yego, mwasubiramo neza ayo matariki kugira ngo basobanukirwe ababyeyi bazakingize. ku itariki 14 kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10, ukwezi turimo. dufite gahunda yo gukingira. Twageze mu kwa 11 ariko. Kwa 11. Yego, sorry. Ukwezi kwa 11 dufite gahunda yo gukingira abana batigeze bahabwa urukingo rw'imbasa, urwo rw'urushinge. abana bavutse mu mwaka wa 2016 2017. abana rero batahawe urwo rukingo rw'imbasa rw'urushinge, kuko niho urwo rukingo dutangira kurutanga. hari abana tuzi yuko bacikanywe ko twatangiye kurutanga muri 2018. icyo gihe rero abavutse 2016 2017
hari ubwoko nigeze kubabwira yuko ari ubwoko butatu. Hari ubwoko bwa kabiri burinda ubwoko bwa kabiri bw'indwara y'imbasa batigeze bahabwa urukingo. Ni ukuvuga ngo babonaga urw'igitonyanga mbere yaho, mbere ya 2016 rwarindaga ubwoko butatu, nyuma rero biza gukurwamo ubwoko bwa kabiri buvamo, hasigara ubwoko bwa mbere ndetse n'ubwoko bwa gatatu. Biza gutuma tujya gushaka bariya bana bavutse kiriya gihe, murabyibuka imyaka mvuze 2016 2017, abana bose bavutse icyo gihe, biba ngombwa yuko tubashaka kugira ngo tubahereze ruriya rukingo rw'urushinge rurinda imbasa. Iyo gahunda rero twarayikoze, ariko hari abo tutigeze tugeraho. Twakangurira ababyeyi ngo abana batagezweho iyo gahunda bose tuzabakingira ku itariki 14 kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 2022. Aha ni mu gihugu hose. Wese wakwiyumva aho ngaho yazana umwana tukamukingira. Mujyana he? Aho basanzwe bakingirira. Yego, ikigo nderabuzima. Yego, murakoze cyane. Nizigiye Jean Damascene, wasobanukiwe neza? Yego, nasobanukiwe, ahubwo nikagira ngo mumbarize no guhera ku myaka ingahe. Iyihe? Yavuze aba bana bavutse muri 2016 2017 bacikanywe. Urakoze cyane rero. Ubwo umwana wawe niba ari umukobwa wabyumvise ko zitari zarangira, ko agomba gukingirwa ageze mu bwangavu. Hari urundi rukingo rusigaye. Umuhungu we yavutse muri 2020. Nuko ubwo yarazirangije izo nkingo wavugaga. Urakoze cyane. Yego, nawe murakoze. Twakire Eri niyo nkuru. Eri, turimo kujya ku musozo. Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo, turimo kujya ku musozo. Murakoze cyane ko mutwakiriye. Nawe urakoze. Ikibazo nshaka kubaza umutumirwa, urukingo bahereza kugira ngo bashobore gukinga izo ndwara, nta ngaruka bashobora kuba kogira ku magara ya kiremwamuntu? Uravuga ingaruka mbi? Kuko inziza zo zirahari zo kumurinda indwara. Uravuga ingaruka mbi rwagira? Nta ngaruka byotera mu magara y'umuntu. Reka bagusubize. Ines, wamusubiza muri makeya, turimo turasoza. Ines. Yego, kugeza ubu ingingo zitangwa bakingira imbasa, nta ingaruka avuga, nta ngaruka mbi zifite. Umuntu yavuga ntazo kugeza ubu zirahari. Kuko ntazo ihari kuko bimaze igihe kinini. Nta ngaruka mbi rero zifite. Hanyuma akanama watanga muri rusange mu kwanzura, hanyuma ijambo rya nyuma ndihe Madame Grace. Kwanzura nasaba abantu bose kwibuka yuko nubwo dukingiye, nubwo nta mbasa duheruka, ntabwo iracika mu bihugu byose. Ku bw'iyo mpamvu uzagira ibimenyetso bishya wese, wagize ubumuga bushya bw'amaboko cyangwa amaguru, yihutire kumujyana ku ivuriro riri hafi kugira ngo bamufashe niba ari imbasa yo kwanduza abandi, kandi nawe bamufashe kutagira ubumuga bumutindaho. Murakoze cyane. Hanyuma ni Ines, ijambo rya nyuma na Grace. Murakoze cyane. Icyo nakwibutsa abantu batwumva ni uko umwana akingirwa akivuka kugeza afite amezi 15. Iyo ataragira amezi 15 ntabwo aba yari yuzuza inkingo zose zateganyijwe, akongera kuzakingirwa umwana w'umukobwa ufite imyaka 12. Iyo niyo gahunda y'ikingira mu Rwanda, bagomba kuyubahiriza. Murakoze cyane. Reka mbashimire rero Madame Grace Kabanyana na Ines Tangabo mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda. Mbashimiye cyane kuri ibisobanuro muhaye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ngashimira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika aho muri hose, mwaduhamagaye, mwatwandikiye, mwabajije, mugatanga n'ibitekerezo. Nshimira kandi abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma, Bire Andrike wafatanije na Nadia Taha, kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Tubasezerero mwese tubifuriza amagara
amagara mazima aho muherereye hose.